Hi, my board members. Welcome back to my YouTube channel. Please make sure you press like and subscribe. Ake seziphumela indaba zokuthi yini ethathe uZanele Mbokazi emhlabeni njengoba sazi ukuthi sonke nje 2 days ago uhambile wadlula. Nazi ke bechaza la ukuthi ngempela ushone kanjani. Zanele wagula siyasonke ukuthi wagula wayeze emsebenzini wafike waphatheka wangakwazi ukusebenza kwathi ke the following Sunday wabuya wasebenza kwaseke bayathi she was on air ngoba bayamazi ukuthi uyawuthanda umsebenzi wayesemoyeni ivoice yahamba esemoyeni kwathi ke ngomsombuluko wakhona samthatha sammikisa esibhedlela sawenza ukuchecka ukuthi kwenze njani kahle ngoba initial makucala bonke abantu bezwa ukuthi wayeshaya isibhomo sasikhulekela wasathula sasithi asihlole ukuthi yini engaba semzimbeni enyameni sazi sesiyahamba ke siyana esibhedlela ungenile ke esibhedlela that last Monday ayilo wathi mayefika khona ke abodokotela bamchecka bamcwaninga bachecka yonke into bamixa baze bamixa theater benza ioperation ukuthi bakwazi ukuthola ukuthi kwenze njani base befika ke bethola ke information ukuthi mase bechecka into esifuna ke uyazi umphakathi sase abantu bonke ba South Africa abalaleli bokhozi ihlobo friends and family nabangani bonke bakuzwe ngathi sikusho bathola ukuthi ke une lung cancer okusho ukuthi ba discover lokho ke ukuthi uZanele une lung cancer